Gwaye gwasame bala ner mala kenyam kana sen kontin ba racheme ba jali ti karo tiba rightin manyam bala mishal ken wo ngak a politician gore jano take me goro ba correcting kana itungwan tala jalarino ne itungwan kana larino ngaka jin politician but and word politician malode kana kon ngach anyok position and ana dong ta ten kene to tin ko kente gaten kene di kuje and gore jeno bari kodeme be jakono ba janga jana ko ne ding mara ina ora kana confused ba wengu jin politician ke shan ko nyo jin politician ko jin la raji ke nyin Ethiopia ka raji ke nyin South Sudan. I want to correct something maniam Anwar first of all and gwad Anwar tande right ke Queenwari tato ke maniam magor ja bejo correct bokul wegati ko kien maniam my position rundi alde ci do jokshu menatama taga position kel position e jene ray doran ka gambela la raja ka kwi ka manana shu ka kon liya dan liu ka kon naga dana naka na kon aber siang jiga dana siang na kon tala siang mekan a sian kwar kon sian ka luk sian ka ladwor ano na me jiga ki na me gwaye always point la na correct ko tala kwar me shonga jakel shonga ka kandial ko ka kwara kandial kujin la kwar ndit ke jin kwar matot tiga position matot tiko office mitedi ngode jin kwara telela dekaya miche ben kam dunya ne kon la kwanwari chan to greshana kabala bieda mi ben ko ngungu kene ngungu tiken keter chan to da kabten la bieda goda ndere lingten merwajetin miche joje no moy ko kon bongre che mandan chet ka jor kon to kon kelkaka jen goda ndere jawra dere lingten mi ben kam nwere ko rodien ci to reshi de melingana shene melinga bala ara ngungu gwaye ke ngungu jaga no that position che my position chante go den wade ka dak amiram ngaje karundi ala ti dere ngaje no background lengu dere ngaje ngwasmo na mokel milat ke jen wo ngungu jin politician ko la re jeno mite karami mo mishunkel ka jor ka ba shunkel karami shunkel ka nuar kabilaro no jin politician de jogo no kang rodu ene me shi politic mi jogo jin wone ne doran jega relieka mi jinwar shi politic ke siyasa politic jane yandang raw mi yen ka charo mo karam kel ka yen wore ti tero bian wer biak la deka ka chelaro no ngungu jega ngungu gwaye na mo shale politic jen politic na mo dara tele politic macham lat ni kurundi ala ku doran ko jekti mugu kon pidre ideme la kwera be bu kwera ben bana chonga jakel bu kwera ben chung kon kel ga keken dial ku ka kwar kon it does not matter anga cha kwanya la kwero chung kon kel ga ja shabenedi a kweran so tele ngu tele division macham to great tegada chana daga tele ja mi en wer chonga kan dial be wena dien be dor dien tele le re kaja regre jane mi ci kwarja jien and then che we dor dien che we dor jore che right now to kon teri men tamana kon gembe la na kon South Sudan bo a jor so bienen ba chonkel kamu kanwer ba chonkel kanwer mo malaro tu anwerone metika agenda nweri medier ka ting nweri bienen
ba chuang kel ke je so deng ni politic kana mo deng ni politic me game no kon ka jor ko kien is not a politic gang kon doran te de ngwan lung te telten telecon clean water pewter mat ken na teleke telecon karabe telecon network telecon chari telecon dul wal magwa telecon dul gor kam magwa akena kon la kwarkula juke ken wala de ke these are the things nega mention ichang but chende o kam nuere me de karodian ki tege ke tiare karodian so gore jeno biena can out on that equation me ben ko deng nuere la ba nya jor ran chia mat kenyinka either chia take my inbox eteke nuere mu chonkel ge tel nuere mu chonkel ge nuere dia la konde la kwar kaneka ka yente tiare mo yen kam no kun yen karodun teletin so materiena amugori yen ne ko tin kon te gambela especially de kon la kwar ko terien chwana imatin but we will support you mete mu gamle diena kane gwada na biya nan tana bakan rat na dongde kan de wangde kan rar bala gwada na ci mat ke jor mi mat ke jor ci kon bu chonkel a chang bel shon majbo de kon we wen yambo anyo gan share amimo mlara da bot kor mela lar ke ngungu cha e chan ter ke ngakel no na mo shi la da share da bot jo dorka la chonga tiede ne rig diale kon lat ko re doran ka gambela kan tu da makabene chebet ko akam nuere karodian mi ben kam nuere karodian ba beten mo kon ka lat en let lada en ngich tere ko kien chalat bo te lada re doran so to diala to cheluno jinmu e jin siase politik chimen chalar ye won miti garam loga belaro ngungu len ngungu ye namo bilaro shan kon nyak cheteka pol cheteka siase ki cha politician but kan ye madap ename kui doran ka gambela ga tada naka kono ber okay te rami mo mun loga chonga yendi alkel milat kono bana kwer nyamba ne yejek takel ge yendi al bega ten ngungu chun kon kel so la ba ma da nyen kun me medien ban me degero la ba banyarar sen bela ngungu je ki ngungu gwa no ba de la je no yen kwar ko yen nuore ta ye kemat ye sha drug ye sha divided and it mo to goro doran be jek so namo la de le yen kwar ko nong ne yodi yen let chung ne kel kaya ani mi shiran che nuar che ga lok jaram dan dong bokul rek kwi de no ngungu anyok bo ni siang mo raja dumul yeret katit karan kana mon kwet la jogo ni jino jin ajin kwer meden nuar de ka gang jin kwer meden nuar de ka la de ka bachi de na those are my positions tele position dodian all my platform mi share weten either YouTube Facebook and wada me nyanga dial joy ka kan dial tere kwer mi chama jo jin jira mi jeng mi tene no la ji woni jina ci nuere ko shiga den nak ko te ka di joj mi ci barar ci tuk ci shelep ma dano ba ma dan la de ba ngach so with evidence ba ji no na me che yar really ka mi tele evidence so china mo shabugwa so na me my position gwa de dan kurun te shi we te te don wan long ti charen lat but then china focus ka pass is a pass mi ci dur ka gwan mi ci we chana be consider right now we dur ko che wewe ci gwada wewe sometime dong di dur ku je ban mi ci tam jo benete right now de la focus na kono no teme anga mi ci dur mi chunga jor kel jan gwada de kon ku focus ten ba television okay television so chan de la ngak diega ke ngagwa all of our leader kanete go chunga yekel kono we kada ma da laro shan kon nyak la roje ku kwisa Sudan la roje ka kwisa Sudan an jin mi je ka ji jang de kan nak ke de kan yen those are the things in kolan mala je ka my inbox men yam jang chale jang dinka okay daga jenamo nuar anwar sian jang so en jang mo jega yes dara nak ke dara changa je ka ta dana changa nuar ko ken je ka ngula special kamo sian special so gwa che jik tandere jika ta dandere jik nuar dial so that is menana gore di yenanga jang jiga be jiga no tare nuare jika ga nuare ko kina kono jiken ka so di yenanga jena mo anyong mu ben ko nena nga ka ngula roje ka kwisa Sudano ano men yam ne te ka so Sudan ka nuar shit ka ha ngoda te kan cha roje kwidiano mite ga mi jam lar ga nuar de roje anyong na mo to get that thing out of the way to content creation katen
dir content dir kalat di you can read news teach to dir kalat before ken in a way ko dong diri nuare you know diri ka different. There are two things. Content creation dir me chala rara di diri nyok mu kuje bulan nyok na mo content creation kano wen point dir wanen ko nene nuare ngum naka kamo ene content la nuare kuje mi na mo question kaka ko ladien ano deg no deg ano portak and ladien chi lada balare no mi shem jek chanen kaka de jono mo ladien mo mi jek. That is not the siyasa chi politics. So daga kenono anyo politic jane aramu good position tele position mugora yenda ma dialan gwen kon yinten tele position mugora bagu la rachen kon ya gora position me jela ro jenene no dieren ka tek nuerin kon naka kon an nueru ndere shupka the same thing ndere shupkaji. So chana chuon ka ngane chana chuon kane kono kon tin dier ka tek nuere chimo nuere kon naka nuere okay ajen da dana gor kon. So kon membu kon nang niam kon weri madan mi bana mi jiak bana jelin rar but you these people kon la ji attack ko raji ka queen wer kon te South Sudan ki wer kon te ki Ethiopia ana anwer ala dora cha bu min chot ano chi janga de chot ka chi bar de chot ka chi bar ba she de pel ko jini jiran South Sudan ka chi jang ba she de pel ko jini jiran Ethiopia. So bana chondan bana je kulan goredi so jin mi chunga kel ka quiz ku myself came yadit ma chi jiranda chinwari ka lok chinwari ga na already. So ngum de kon kule mat en konji so ma bi ka ga bi bina attack bi ngaji nodi marum ni jin ka rami mommi mugo dire bad ma de ro da protect jo the same thing nwari muno ken mi jiga okay de chu jiga but tele nwar muno mi jiga nwar no ko mogwa. So kujamo me lar ka gwa me yen gan mana kon to gwa dien tin gwa ko ko wer kan chang der ano mu ay jiga jang ma Kenya ma jin nga jin nuer they jogbon tay right now. I have more friends than you dor dana ladimo make a better ka friend di altin make a jang ta ka friend tin ji ko tere everybody even Ted tell gwa me kan chente ka friend tin I have friend ban ngaje dora ano dora lewu mete me nak dora de lar na me chi chong de bet ka je no so Kenyam kon benen nuer chu kwer yu ko le ben ka kor. So tell me go intimidation, okay? Tell a position bomb nanga. You gonna jien nene direction jene. Lo direction bukon jalkel. Tell a korea. I support you. Tell a position mugura. Go no jina lenen wareka. Gwada dana titina. But do not bring yen like you guys used to bring this up and mo jangi kab wo jangi lelde. So janga jang ma jin chi jinwar you a jinwar. So ko jinwar cherry lanwar. So chu attack ko jin dong raje kamanda na je galat ke jang kalat je ganware ne re shwale murle ni tila na kan kon by the way nan kan gat kon 24/7 nan kan kon ishang nan kan gat kon mai kan wokon kan kon ke jita ron wal ke jimar kadan de rande ro ke kwidem wal che de ro ke kwidem let kan tijek ma ko kan warna kan kama bana dil chongla nware terampel kan ti Ethiopia tine if you remember karunte ko ne payo tiago gwasme doro shal kame ilare ki kwergan kanar beneng tinene even 2006 January ya na ganga amurle kadian kan dian na South Sudan so chana chongla nwari so chu doru chu ja logu gwada dan chi ngaje no take min me jeke ala mit la tuke position la ja wo keten but jowdu ke koru no chali nwar be do dala nwar gad ku shek do ever I think le ko ni jorba ngoda ba cholo no nwar mi chak jine nwar so jogo ni yen wonena telele tet chien siasa but diere ka tiga dana den wade ka tiga je the same thing andana ledi ano den wade ka tiga but mi gwije no de kai intimidate ke der kanak de jogo no na mo she chong. So those are my position. I'm not a politician. Many am jene man you the no she kon politician jen diere ne kon wade ka tiga pu to go de ka tiga dul gorka de ka tiga hospital de ka tiga education mogwa de ka tiga network dere jega no jin jogo jino titi lende ka kanwari dere jeg dere la siasa dere la politik jogo jino chu nwar chu kanak dere la siasa dere la politik no ngungu che we ka politik no chi chong. All right, so janta dandaten so na me janda na la road
So kujamo that those are my position ken were kona la rajinono. Then I encounter a problem kan were kona kokien because I have those names already. I list everything. Canadian content core threat kwa jak threaten message ka social media. I know some of them that are my friend, some of them chika friendeka. They are kathin in term right now. Let ken along ko they can my social media they can get. Again tada and ticketing. But Facebook te dunisha ja gega bang metal evidentity te dong da dunda geka. You cannot silence my voice. Medan chawan no de duna de geka tameda. You know. Kanga jenete konde dega. But chichwong win mon take a freedom of expression micha la weko chiel le nyira long ko raje ke queen ware yen ware kon la jalara no jilenya na ka ngu kan ware yes tell me la nyaran chen len. But when I go to your profile I see nothing there. Micha profile che wajenen tell me nana. So micha wanyin kun waga check like jin somebody muku fai ke ting ware benen zero nothing. Some of you she can lock and profile ken kay jine wo chene len ka queen ware len korodan the same thing kwar konte ni a lincoln kon ko take ka experience right ken isya ngai kan madana gurke ngai kan madana de kan la doran so take ka experience lincoln ye so jin me jin psycho fan len ke ji a kwar cool support even kwar kon ku in chonga kel ka bone milin kan jodan te right now tila ne ke les kan kalet we are good advisor to them chaga de logo ne ken chaga de logo nwari ko de la nay ka nying development ka nying chang chop chiki nying nyiri ka chiki nying daka so no mo ngada jenono ramichi we ka politic cha ken ka mi shali ngada mano kon la chi la dare ga no ka politician ne mi kan la dare go chicken policy ni kan la ra ngukule la dego so rami mo mi kan la ran politician but go no de nwade ka go chi politician chi telemanangaten but go rano de nwade ka go so daga kemet ngajenetin kon la politician e katin ka Nairobi ka Ethiopia tandian ka Uganda tandian ka Addis tandian ka dorshal ka mejuba those are politicians ko en politician che lien ko de nar mat che gor no gone deng ni chiang ma cha ngungura mo gwa be luk baga but kako che de ga kene ko telemi de min nyod ma dong me de lo de min yar ko telemi gora tele position mi gora ka tele kon mi gora ba ka jiba amun ko da dana cha nguno ko nyal den de letten ka my professional dana cha gor ka je dul gor bo mi shela daga chan porian luang de letten gwa dan de letten so de man dan de luang ka lane ka my community ka de luang ka roda ko cha jin mi luang rod we mean that even your community but there benefit ka ji jenta dan to content but please ala jin mi jira mako fay ka queen ware speak lan man jega danen men jeng ware ja okay mi jira mi mo politician right ni lan man dana guji no de let kan ware chete right now chen de speak against you e ngungu rami je ngungu kuje roj ngungu kuje na menene chena de malar ba de fo nyawo ni mi jeng mi chenen mi shila da la jin jende ko lar ngungu ne me che gwa ka ji bin ware kon bi ke je so jenta dan to content so te rami mo mi look ya gare nobody ayi mena lo jogbe ka 2014 me cha kur cha to ko juba ne kon dial chigaring chigawe ka unimis chiwe ka DP one atin manta right now ka DP camp teram chine bera right up to date so that la rundangde 2013 ka wala to kon get 2026 me kon ku kon ka calculate ne 13 years right 13 years amu mi shalat ka kwiden kana konti ka refugee camp ka kanware ka wal yento ka kume ano jekyen yu kanisha te mi shalat ala jen ran ka refugee camp den bejian ka rwada be we ba family be ban pin ka be wala no shunga ka kume mi chine ka chakanak chen nware chakanak so nei chine dier ne ka position ko na jekyen ka dier ne ka nware ko na shuch the same thing shuch nei mi shuch ka shuch nei bo jenta dana to kon ga jem to kon kom ta matala min mi gwa mi jeka tele piu tele kon chuina a kwinguka wo kon tele kon direction mi chana nyot kan kono ku ngaje gwano chana dak ka dang mi jek ajen ngur kon ka DP cam tom right now be jen ka cam then ke ka POC then bu werar we raje no te ka kume mu ku support ke kir wal ne kon ka ko refugee cam liu kon siang chu content
why ngu chi adier ka ka ne to toyen len ko le bana roje yo ngu mu roje jamone ma chui kon dial jo ko kon vulnerable even me tera marian ko kon por but mission e way out chine jigmu go ne kon ke je chigi yen mission listen right now de nga je no kon dial de to go de ne ke jik tera am shu kon dial de ne riang doran monte madela tiar ne dial de kan doran de kan realika adoran chi do jo kon te right now mene je gun mene we janibe so mene dor ken mene ke gun mene chare ken mene ke gun so kono kon la cher ke tin kon lat karodian majin chwanyi lora bang ko la na roj raja ko doran goro kon some people kana jugono jin ngum shi we ka front line bu raj wini mi ko ngwanken ka raja dana la na lat ni cha but tika power middle lat right now mama nyira jo nyira na rodo chen ji nyir kwala lengni ji langana ye gare chane chon kel ka doran so na mo jenda nditin chala de wonene alaran baji jaj kama dana bera tudu michi jo shilar baji kuleling so tene de la do right now den ar buat kor jo gar mo wi a chonga kel lokeje no that is not the position mandana tatin she and politician so I support whoever me they support en ramo to gwad mo be chonga je ko tele mi chenen abirar babelat ko jina tanat laran raje no ngak jega shirmenta right now tine de la chang chen kon nyek jega chen kon nyek ten while jin poni kan kon murajan kon ji kan koriet kan kon mo gwale nena but ko shilen ga dam mor ki ga nyimor bi la ro ngak ngungu jega lora ban ka tele mi jeg mudera na kula ro ngungu chene me chabinene nothing without any evidence is wrong okay anyong nuere jene my advice bendi de long la kwar kon metiken ka tare karodian woni lamro duna nana meter kano bu doran bi kana lat ka tere laken mlat kano shina latke ke chunga laken kon wari ala gui kono ngaka chimi jek shaba mugoro den wade kana jen bu kono ben yal ke jam so jen ta danditin my position share me in min version of support yen bi chonga je that is where I stand so jen gwa dana chonga tin no so mi jira mi nyira ka kwi ko lar jen wade chonga kel kan dial no wrong chonga ken nuar as long as den wade ka ledika mi chami jection and belar ko this is my platform there am nanga ka they writing 24/7 de manda lar de lar but chen ka position ko de ra de lar jor no mi jeka kaji it's okay jeka kaji ko kananen come up with evidence to know the ngungu jega so mungu jega then it's okay ban madana che yar ban jela nga ga chine me che yar the same way la kon right kaje balar ngungu na me real yeka bada ala nyir a shi wona ko chirana mo rama mo shi de nyokni nyir a chi gwad mon nyiru a wuko ngungu lenene me nong neji lenene me ger tigdu den ta dana gor kone so mo kon ya gore jeno for good ram mo ikono gore bana jenen that's no way tele gwamba na wetin so mi tikran tine no le mi jega laro ngaga na me che yar jega ala correction gwanisha che correct I will accept that but che be pressure no sharam me chana nyirkel che mun to na mo che na mi nok bone but me jugna ngungu age rode lerije I can talk about it online sele problem they joke mi ramla nyinga la kali kami ram chi nyinga lingo okay ram chi lo lingo your brother get ko social media tene ko ni chituten nim right content right now till nate mo to wait and ngej mandan le rode they have no idea but la lingrana so my position jene gan manokon kan dial goke teni but I catch you ko bikin wer bikin kana ajan gwada na bana line bana je draw ten okay michi kan wona ko bikin wer bikin kana ki bikin kam then ban line dan bana je draw bana ga jom ladiya na mo jega okay ajan gwada dana ngora de ten so yene dial kon la attack ka my inbox okay tele tere kayya michi la ra ngungu gwaye
o kwaje background en jega dana chalat mi che ilet kam jeg okay sorry but teje jongni ko apologize ka ko shelet kam jeg but nyiru kaje a shi we kam do dia nan yin konche ya doran tele gwa ci kono bulonga lene doran rule Ethiopia we ne rule South Sudan ci kono bulonga len gan god yala team bana shuje long bu kon dong tin raja mini shang all the time anyokte there's something that I want to correct here ate ramala roj jin tele mi biger ka right duka social media tele mi biger okay kwer mer kamalen yenengu mala roje ka social media len yenengu win monte ko kien len yenengu win mon diala ko kien len yenengu la bne dini dundun yen wari raroj biala ro ngu telem beger ka social media jelat ka ngwaga je media jen point instrumental ko rwandi ala kono je gwa kan kuna la tego ne no wal metel ja don't think no there nga chene de ngajbo baray na ngai koro dan ke social media ja ko laro ne use media responsibly ka duomo go anajen ashima duomo je cause and social media right now you je is coming sham ka ngwanatin de akande je gagde ne ko kien de go lim gaja na mo jega media jene de je riudun tien ke banga kane online don't you mobile account right now de chwer nang dara kanang jen ko lara no social media jega ko mo wa scam na natin chi chwon gwa ba la mu gwatin mu de community de je tek chet ka awareness ban mu bu kon lungne ke kan dial erar ke ne social media tiken ke different gare kon dial ka kon human being beje de be ke point jen beje dan de be ke point beje be ke point jen beje dan de be ke point du jigra arar jigi ni jen the same thing badoran gur kono bagwa goide she chutin chabagwa cheji chutin bo chabagwa baladan ker jen badoran binang niamun okay so mi jira matika dob nun win please pelka dob mitele mugwatin chan gur bu ko let kel chan doran chan riale ka kel ako la roy ko doran bagwa ko en mi shagwa mite mugwa mi jega a shalugo no ba jeg bakalat ma win mean that ram kel mugwa mi shiti jeg chakalo so we mean that chen bla part of those 99% ko na chi jeg mi chen kon yeke barar che mi jeg kel we mean that brad yerun ba nyok barar bu 2% barar bunu kon ko goy na jen tade okay so chwa ja lar no mrai kon go social media e zero win mon kel yo jero na ga jen tam right now win mon kel kam rai kon ga queen edwa ga dul government yen technology tam adora dien atel bangone ko bang la online kay yene o jek social media ne wal kay tame dan yemenen nang jobbe la pas ke ne jimer kemene mi chale post dan wer jale li che o force lo wi force ne je kabom gwade dan kay tame wal mena wona ko technology la jena bia yutu ngwan bia ko yor pinga kume bukulo yat ke se kenete tot chang li ne jo cheben ba chuga ti yugu dial che ba dong gwadamo bukulo we chenga dan te telephone bi liptin don mutene ka pai libije ko ba ji yode ka ramichi la lerwal mi chu la ler ka joba ko la chwal ga no jen chire ka jo joni mi changa technology mutene ka pai libije sometimes they yot sometimes they jing voice call ke voicemail dara jing voicemail ram money na jin dong de jing voicemail de kula laraj dong de logic dong che de logic Miji technology chela tiakan tama lel kon right within a second brand bi moy ke message bi chat ke je kilo dan che de kon guro ye mi je abu kon ala artele lo den technology dar telo di technology chetan wana kan che kanu including monetization telme kana kan technology kan je no imagine nin quartin kon nin kap ko rule buñ no yen ka pini ken mene ka gwi Tidi alikan galata online ko ngai kanano ajen gwada dana kwa revenue kwa ga generating. Why do you see people doing live video kaka why? O ken chika technology chikana ngach. Point kon kwar konde kon yigin koreni ko de kan online de kan use. Win mono do dien rami politician
kera mi mo pastor whether jin preacher la tika platform edit ba je gor ab yubi ke generate ba je genetin kon tinte gwad dan tik tinte de yana de yin kalwak ba tam dan men tame kela jes lo nyir ko dan karo dan la ni ngungu le nyana ko ngum te social media yon e chengo de dun ande de gwi la yele ni je lora ba ko ken tam du ken ben so when ti tam du sheben den bu kul ran ke jag ga dung mi sheling ne ga tam dan dere gwalon ko le la runi chogudi te right now right kon ke the quigo technology gwaye well for your information ben your opinion and the technology chagor take a bachelor ko computer information communication technology and computer science take a degree de mo kon ko social media ngulu mo de jilar benefit ne kadial achima o don't use kon jelora ban ko tene lawi yen use yen social media wrongly no some of us know they know the benefit of social media lane yana lo right na ko social media gwada mene tana ka professional mishala pin mutu golka mishamat kamalat kon mene ko right now yen no social media ko create content telat ke content ko social media including kwar kon len kanen la right online why do you share their video muluk yen kwar content wana mo mika yen de nogo de no de wen yamla tok ngum chi yana right social media ba jodun ba je link ko dorante don wande beten te children la nene je ne re konti ke kumi sal ke mi yadi right ke chiang ke social media daka kon ke social media ka right tel mlat kone cherwa je yo ba wonga ngumu je ga nogo ne rajara mi je chiwe ke sial siwe ke politics ka wala je instrument dan yos ke win more right now which an example kana ka Dr. Abiy Ahmed every time which we social media la ja gorke conference india la ke social media ko ngai ke jeno technology chene dial che ke jek amene dor tel gwan metel technology dor kwartiken ke computer tiken ke tv indi weekend wifi teten wifi by the way tekuk de bari no metel youth yore ke pin mandli everywhere ti technology teten East Africa keliu ajen yos kama dori ka kon gwada me chin kon dite ke social media chi kon de use social media jeka yen nueretin kon la right ati logo de ne right kwar kona ka right ke social media so ben rwani ken ne kula share ba chu share dung ra mamma ma right tin mangora der lat ko te de ngwalong an ba mention tin kon gor ken o de kwa de ka right kwar kon nueri goro ode ka focus ka agriculture doran te kerek agriculture kadu kon ka room din misheno terame mo right kake tela neti right ko agriculture by the way chala loro bang goro kwak lat goro security morong te dia lo la gala da ngumi ci kwari ka right ke kwide ngumi tela kwari right ke kwi pinin kon tel re duaran kon were ngumi ci kana be ra bu right ka tungna da baling no ci kwere me ci right ngum ci kwar ci ka right ke je kana mo responsibility dien ci dunda ko mu ra raji yotel pi gwas ba we challenge ci kwar ci challenge raji ke me ba we ci challenge tel kara ba tel network ba we ci kwar ci challenge those are leadership responsibility kon la no de ne do laro ne me kana la de kwar kula we la de la da tel la de dien me de ne la mete mi ci je ba o jono kwara gwad me ci je wala ne ci challenge ka kwa cha challenge ne kwa mete kwa te ka bedjen mi yere aleka den be wulat be yere aleka ba nen run cha mu de nen mu we jak be nyore aleka mete le bedjet be laro do tele bedjet dero loy la bedjet kwa no chero de loch so ka kuje mo cha kwa mo cha bel ko tele nu tel ne bedjet but te ka da we der ka gor ka je kan bedjet ne to kon ko organization to ngare duaran tilet organization cha te sheng bang loro bang la kana lok let kenton wan chit keme la kona linga no te computer la be pinya la matur la tet ke kala ka tedo la local community runte konti chi we chinero je lonko kwiko den ade kan tika radio den ade kan tika television ta medan 2014 15 16
rai doran role Ethiopia ga gambela o ne medan ngode wina da ne telam talkten ka cha kon support but right now we have big platform ci konti ne rin wana ga mdan le roda ci konti ne ga preacher te lenga nyin ken sha but these people they don't care ci rande malara goda me teleputia tin so da to ci ga to go so go kwiji mone jene mugur kono bana we woniam kwara karwach kwera bi barwach ba ngaje no kwera me goro bo dor bajelat take a platform to niam maka kan example tem la lar kano nene ngaga mugur jeb dor belat mene kwera dien mo mene gor mandan lede la consultation la ja lede by the way belar no ngane ka de no ngwa keledi you talk to people you talk to those leaders in corn and chicken jal kreide no gwen dor de la de burai keke those are things in kola latke so much kon kwar kon chi kon be encouraged right now tell go wo content again terrible to no tell them the dien but terri chi kon kod binang niam bi yara doran so kujemo mi jira mata gan simi ko la ro ke queen wari please kwar na ma rach ba jode ba je billing direct binedial bi keling no man chala ra kwar jene cause tell kwar mo wa mai nije cha kwar cha mach so kwar abenial and then binay raja dana la binay share baling ne kon ko jendana gorke and then my position shonga ke anybody mino goden wadara gwa so minyere be nyer ka jen kuje motelam da dien tele la tok duel so na rame mo gwam den wanang niamo binay shonkel a chang le la let bokala ra jeno nuere ka we niam de ne shonkel chana de lok so logon rame mo morior nuer so jendana gorno de nywa ye kela na mene so da maritin kon dongu jo charai ka dong ka roine dong gujino yet keni ke woke je ka je dorana jin biri ale kamo ajin nyala jin wut ladu na me terardian metegalat as your work anyok miti ka kware ngeji ka dong chi mas ni ka chi kan shub ka ka lara je ka karwach build platform no kuri ala ka ya gorka rajatin na me chi siyasa doran che biya siyasa all way mi ko raga ku development ka ki ko de konwenya o kon di albana jal kel runte kon de ji do jok and then you take a disagreement to one issue long and I remember that keta medan yes te to one issue the same thing today they je chi garu in palpenjen kan mura ga kwidien cause mengor ga right now there ya ne rajanisha aran chi dwal ka kwar mi be jogo no me jega mite mi jeng machinen lereja lare na me kwar na me she bai na me man gwajene simple as that komo kon wedwal ka kwar den bajek anyok aran cha bus ka kun ko right now nuar chi tiang they are full of ka kun mudit aramo kudene chiang da ro kula geredi a changu je no der mo gwa der lat chero de mi germedo so jin mu gur kwar ko badwar belat please approach them ko do mo gwa right ni ka gwa ka do mo gwa mite kwar mu gijino chichech wer ka je met right ni ka je mede right ka je kama jagna masi duka social media ko tele connection lele bo alo you encourage them ajen do dan bana gad man kon bana ke encourage ke je mo kon ya ben yal ka jom dit lat kon ka je lat kon ga je ki ko kon ke chikaru mo ger ma don ka gan man kon je dem to bu kwara be jien bu kwara ben be jien bo kon ba ni ta ye dana to kon ka je tele way there will be no change bugon wela ne je ngungu che mo gwa che gera ma ta tok tele mi we ka wal ken dial tiken ka long de ken to go de ken galat kije but kon ngwane riu dan la na la ken ka discourage la ken ko la ken alat jor ta tok bu kwar blo de be yu je tente mo gwa mo de la no wen be je so ana chana gora bana chonkel menyam remember this kon ya len nyam ko yang lo de ja de yo den bu mo gwa ja gore bi lat ke kwide samwe te chi ajel ga kon yal in koni siang bekene jek all the time so jenda na go de nyaka yekel ani biya te kamal ban yo jika another